के बूता कभी लामारी मीन आनी लामारी मीन आनी Tabu Novanoi Gami Isio Dongo Senioro Koroksa Aku Bilbung Ronjit Debbarma Dini Bihignia Chondarani Debbarma বয়স 33 বছরকা बोसामांगनि बुमा बलंगो वातान्ना थांनानै मिया नकबार दै वातियाव फाइगारो गलाइक्लाय बुफां बाइक्लाय बो थैजाखाय so we are really so sorry deep shock जों जतन दंगो orang bai sini चन्दारानि देबबर्मानो नायरगनान बागै फाइजाक और जुनालनि चेयरमैन आकुब बिशु जुनालनिनो वाइस चेयरमैन खकेश बाबू दंगो जिनि तिप्रामथानि प्राय आदंरं नरो दंगो YTF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिरणमय देबबर्मा तारपरे दंगो जेलानि वर्किंग प्रेसिडेंट रिथित देबबर्मा जिनि दयानंद देबबर्मा संरो बोरै बदलनि निटुरानि सो गोबां मानसिनि Thang warrior job oroni sini central committee ni YTF ni ei khoroksa vice president Dilip Mundabo উপস্থিত দङ जों फाइका म बिरिफ family ni गाना उपसारन चिनि प्रार्थना चिनि खादुमानि बरक बाय दङ we pray to by दङ we pray to the God to give shelter or rather rest in the paradise abo buku चन्दारानि निबागि जों जत्त प्रेयार खालायलायनाय এবং बिनि फेमिलि रबो खाक्राक खालाय मावैमानानि आफान ईश्वर रिथम हायथा बिनि साल बेलाय खादुमानि साल really all in shock आहायग्लाय बुफां खालाय थिगा सरकारि भाबे अरां खरकसा MLA nge आंगमनो सानै बरगो जे disaster management ba disaster natural disaster borok thikai a family o gahamno compensation mano এবং aboni bagoroni village chairman angbono koinai right application or application no supporting document rui natural disaster manjagi thiman ba a scheme no rangbo rijak thumni kaisa prayer এবং MLA হিসাবে আমরা কাইসা ফরওয়ার্ডিং এবা আবনো গ্রাক খ্লাই নাইসমনান বাগি আনিবো কাইসা লেটার হেডো আন সিলাই ইফ রিকোয়ার্ড SDM DM বাই কক সালাইতানি আঙ্গো তংনাই তবে গ্রাউন্ড ওয়ার্ক ওরো তাবুক যে খ্লাইনি বরংখা ভিলেজ চেয়ারম্যান সাব জোনাল চেয়ারম্যান रो गाहाम क्लेमो नाइया कोई एप्लीकेशन प्लीज